إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله عباد الله لعلكم تفلحون في دنياكم وأخراكم. ثم واعلموا عباد الله إننا لا بد أن ننتقل من هذه الدار إلى دار القرار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة، ثم نعوذ بالله من ذلك النار. أيها الإخوة المسلمون، اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، فقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه البخاري. Mauli mga umat Islam, impangumulan sintao aun na malaas, aun na nakauna na, aun na yang papiaganak, aun way papiagaan. Biadahan mga tuanin dunya aun kalaas. Bangi pangasubo bata pa, yung jawab malaas na. Nang katutan niyo aun na malaas, aun pa bata. In dunya mga tuan malaas na. Aun na alamat sing kalaas. Mga tuan bukunin dunya pagulaan. In dunya pagtanuman dito taniyo aniho adlaw kana. In dunya pagibadatan dahil nga sabab yan yarin pa mansin Allah Ta'ala: Ya ayuhan nas
Bukun bari manintiyawag sintuhan. Katan. Ya ayuhan nas, mga kamu. Suring sing sin Adam. Ubudu rabbakum. Talian niyo marayaw. Watafakkaru. Pamikil kamu marayaw. Bukun pamikil amin atud niyo kita niyo. Bating kita niyo biyaw nangita-ngita. Dahil nga sa wabyan nangita-ngita man kita niyo warap na to madto. Misan kaya karo madtura. Ubudu rabbakum. Pamikil kamu marayaw, bang kamu nakapagtagipon na patuhan. Bangway, nalaw mulupas din baranin. Jadi dah kita ni makaway tabiat tulupas dah. Ubudu rabbakum, tunggalan niyo sa diyang pagtagipon patuhan. Ingkabuhi niyo, iwan sing kamatay niyo, ay niyo pa iharaing hakuliling sing pagibadat patuhan. Bukul lang umurunay ni magibadat, ako rito bukul magibadat. Sa luhay sing kabuhi na to. Hauno kita niyo makabutang, hataas ka hababa ka, hakasigpitan ka, kahayang ka, di kita niyo manjarinig, di nga pagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita niyo nalidas bukun magibadat patuhan nagmaksiat. Kauhaan tagupat ka dyan. In waktu tanyo rumi bang sinadlaw, di kita niyo manjari gumuwa, di nga pagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung pangasubong magtagipon patuhan, mahuni tatawa paluhan. Bang akato taniyo aun mahunit aun maluhay. Bang patuhan maluhay kata. Namay tayo ni nabihay ni manusia ini kaya sigpitan. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Mga kamu manusia usog babae, pagtagipon kamu patuhan. Na mahunit maluhay. Yuridullahu bikumul yusra. Hangkan kita niuri aksentuan magtagipon kaniya ang panatu kabatu kaning kaluhay sing kabuhi iwan kamatay. Naturabi aw mataud sin susa. Ikaw na mataud na sin susa. Sebab bukun kaniya aun bukun kaniya. Wai sin susa. Astagfirullah. Nah, bangkaw na susa mataud sin, na susa wai sin, wala kaw kimugdan nagtagipon patuhan. Nagtagipon kaw hasin. Dahil nga sabab yan yung papatasib mano siya masana to ini nagtuhan hasin. May tayad to nagtuhan hasin. Sabab uno-uno yung kabayaan sin doon siya. Banging kabayaan sin badyo, doon siya badyo, bihon niya katanta, narapapagtiaunan. Bang patuhan way. Yuridullahu bikumul yusra. Ing kabayaan sin tuan kato taniyo, kahayang. Na Tuhan wala pa nag-ibadat, liya laul na. Wala pa nakapagsarak, kalya laul na, way nasin. Way pa nakapagjakat, liya laul na, way nasin. Turan niyo mga tuan. Bukon kita niyo, piya pagtagipon sintuhan na aramain ni ang pakita niyo masusa, ang pakita niyo may luhala, bukon.
Ma ja'ala alaykum fid din min haraj. Way kasigpitan taniyo pag-ibadat taniyo. Sa may ta kasigpitan ni manusia, wala niya kada atulan kabayaan sin Allah Ta'ala. In iyagad niya atulan kabayaan niya. Ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Nagpapanjari ka ito. Walladhina min qablikum. Iwan sin nakaw na rin ka ito taniyo. La'allakum tattakun. Hangkan subay kita niyo magtag-ipon patuhan. Magsama-sama usog babae. Bukon magtag-ipon hasin. Bukon magtag-ipon akawasa. Bukon magtag-ipon halingkat. Tudyo patuhan. La'allakum tattakun. Supaya kita niyo makatangkis dengan manghiharap pamaraya. Supaya nato alupunin kabayaan sin Tuhan, bukunin alupun nato kabayaan sin napsu nato, iwan sin sawat nato. Impangasubo na lingog yung manusia biya, lingog. Haway lingog, halawang upis lingog, halawang masjid lingog. Uy, kansyo yung kabayaan yan iniagad. Ni may ta siya lingog sambilan ng masjid. Lilingog siya sin karo, lilingog siya sin laol, lilingog siya sin pamahil-pahil. Nahisin ng lingog yan, hisaytan. La'allakum tattakun, parman sin Allah Ta'ala, tunggalan niyo sa diyang pagtagipon niyo patuhan, ampa kamu makatangkis deng hamangi harap pamarayaw. Ampa kamu makatangkis deng atigidlom harap masawa. Tani mga tuan. Dahil nga sabab yan, huwag nato pangasubo. O Tuhan na mo. Mahita mo kami at magtag-ipon patihan. Uno to. Na, yari tuan. Number 1. Mahita kagunahan, subay kita niyo magtag-ipon patuhan. Bukon kagunahan, magpataod sin pagkaon. Magpatauran sin, magpatauran kawasa. Mahita. Number 1. Al-ibadatu wal-iman wat-tawhid. Aslun fil basyariya. Karena yung pagtagipon patuhan. Timinggil pag-iman iwan panawhid. Amo yan yung kariasalin na to. Amo yan yung pagpapanjarihan kato taniyo. Wakon yung pagpapanjarihan kato taniyo. Mag-agaw sin alta. Mag-agaw sin kawasa. Mag-agaw sin lingkat. Abiyaw mangiusog siya. Bang nakabadyo malingkat. Maraw kung usog siya. Di na mapinda. Yung mangiusog malingkat. Yung badyo niya badyo sa di malingkat. Mangita siya usog. Sa imbangi usog nagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, siya na marayaw usog na hindi dunya sambil padlaw ka na. Imarayaw usog, iwan sin mangi usog, nagpalingkat na dari dunya, sunuhun sila adlaw ka na. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Dungul sina pinal ka jahannam. Sa way inu-inu si mano siya masana to ini. Sabab kaya sarapan sin, kaya sarapan sin kawasa, kaya sarapan sin lingkat. Tani mga tuwan. Na. Aslun fil basyariya. Bihi bada'at. Wa bihi nasa'at. Wa ilayhi raja'at. Yung karya salin na to, kaya panjari sintuhan, magtagipon ka niya. Amo yan yung pagpapanjarihan ka to. Asumon na to yung baran na to, may takita niyo pia panjari tao, bukon pia panjari kabaw. Magmasya ta babaw singgumi. Magkalingugan na babaw singgumi. Bukon. Aslun fil basyariya. Bihi bada'at dunhan kita niyo pia panjari. Magtagipon patuhan.
Wa alayhi na sa atiwan dunhan kita niyo sumulig. Bukon sumulig apag adikan iwan na pag-ibadatan. Simulig arwa. Simulig nagmamaksiyat, simulig nag-ibadat. Di man jari, hambuk sadya. Wa bihi na sa at suwayrunhan sumulig. Naturan niyo, simulig kita niyo paguno. Liya ulim mata, pagkitaan simangi. Liya ulintay nga, pagdunguan simangi. Inumatod simarayaw ri makalaul. Indumungog simarayaw ri makalaul. Iliming ko da marayaw ri makalaul. Wiyaon baliskat. Tuong ka dyan, limingkod, magkita sa dyan sin iPhone niya. Sin iPad niya, sin internet niya, tuong ka dyan, di laulog. Di hapdiun. Subay na nangingintaw, ang panakananam, hapdi na ako tuwi lang niya. Nabaliskat mga tuwan. Maita, di kurisyonan sin syaitan. In syaitan di pagapdiun. Nabang kawala na hihapdi, sininang mangi, subay na ubos, syaitanin iban mo. Tulan niyo mga to. Dunhan kita niyo piapanjari. Dunhan da kita niyo sumulig. Sumulig kita niyo apaguno. Apag tag-ipunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naturan niyo, simulig kita niyo uno masanatuin. Wa ilayhi raja'at. Iwan dunhan da kita niyo manaikod di nga dunya. Di matong kita niyo paripadunya na nanauhid. Sumulig kita niyo riyadon niya pagtawhid. Mig kita niyo riyadon niya amurad. Natuwa na subuhan na imbaran mo. Nari na to asubuhon. Pagkasubuhon na to, ang naba di matong. Pila na ba yung simut? Si hindi na subuhon. Yung magdarakang pila na yung untong na to. Si hindi. Di pagasubuhon, uno na inang niya simbihahon, uno na inang niya sin limabay, uno ninangon niya sin dahon, konsum. Dayan tuwan. Hikaruwa. May tasubay kita na mag-ibadat. May tamuatin pinakamahal ka. Al-alaqatu bayna al-khaliq wal-makhluq wal khudu'u li hukmih. Karena parsugpatan antara sin ipon iwan tagipo. Ya untuan parsugpatan sin tao iwan tao. Ini hati sin tao aro na ini. Sebab simukin dunya biyaon. Simukin tao patao. Parsugpatan sin tao iwan tao. Inpias pasan sin tao. Pag-ingati sin tao iwan tao. Kaya aro na tao. Sa yung pag-iingat niya ibang sintuhan, di karu. Way pa nagkikita, kaya karu na. Alakatun bainal khaliq wal makhluq. Inta wala nagtagipon patuhan. Labay rin nga pagtawhid. Labay rin nga pag-iman sa bunal. Way na pagsugpatan patuhan. Sabab ni Iblis, sasatun kita niyo ito para kala. Sasatun kita niyo hawak ito nagihinang. Bihawon nga ni Iblis nag-uong. Ay ikaw lang na magtungog sinut ba? Magtukaw liitin, pahala mo, iklog. Ay ikaw magkatuhawnahan, pahala unta. Dakulay pahala. Tuyan tuan. Ay ikaw magtupamasjid. Sinali pa, mayta. Sabab magsulat yung malaikat. Ang pakawri kasulat. Adlaw Jumaat magsulat. Naon nakakarisin adlaw Jumaat, wala na kaya sulat yung niya. Wayra ino. Turayan tuan. Wal khudu'u li hukmih. Hangkan kita niyo magtagipon patuhan supaya ri maagaw parsugpatan. Di maka sintaw iwan tao na biyaw tuan parsugpatan sin subuliwan budyan. Tungga tos tagkay maninang kami ni. Karon na itumbukon makaminsan. Maas amura mga tungga tos tagkay man.
Naimpasugpatan niya patuhan, siro hangga tuskay man. Nahimbanos, siro hangga tuskay man tao. Nasabihan ay kita niyo may ino, may tabihan yung pasok sin Muslim magkayo. Di matod sin libat, kaan pistol pa ba? Naiging kasaba, naiging pagpatiag. Ano yung mga to? May ta. Adamul khudu lihukmullah. Way timaalok, way nagpaktikupuin atay pasara sinallahu ta'ala. Nagdara-sara kaniya-kaniya. Nagdara atulan kaniya-kaniya, inatabo, di magad sinatulan sintuhan. Di damagad sinatulan sintagtabo. Atulan sintuhan, di damagad. Atulan sintagtabo, di damagad. Kang siya atulan ni nakarun niya, atulan niya. Tani yung mga tuwan. Haran, di magad sinatulan sintagdan. Subay atulan ni nakarun, hipaluho inamin. Tani yung mga tuwan, yung kalingukan. Na, hikatu. May ta subay kita niutod mag-ibadat marayaw. Amat tindakan kato tanyong sintuhan, bukun pagkaon marayaw, ay mabasag kumaon. Hang kauga binubat, sa di da kaulian, may atayra. May ka ng kauga, badlaw-adlaw. Pituhan kita unindugo. Na may tayad to, may asag masarap pagkaon. Kaya sarapan sin pagkaon masarap, kaya sarapan sin badyo masarap, kaya sarapan sin pag-inom masarap, kaya sarapan sin sasakatan masarap, kaya sarapan sin bahay masarap. Way kaya sarapan sin pagtagipon patuan. Way kaya sarapan sin pag-ibadat patuan. Kaya sarapan na sin kataan. Way kaya sarapan, way kaya lanaban sin pag-ibadat patuan. Na uno yan. May tasubay kita ni magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laway rin nga pagtawhid yung pag-iman. Sababul amnu wassalam. Mahinang sabab. Mahayang kita niyo. Wayron pagigil. Wayron pagjangki. Sa kalisay ni maigil. Amo na yung magsasambayan. Halaw masjid maigil. Pagway maigil. Di siya lamunin tawaway, pag taunal ka saan ka mo along na makaminsan na ka mo magsambayang kabulan. Diyan na mga siyentuhan. So, lang mo ganap eh. Ganap eh. Hindi magsambayang pagsambayang. Pag sa kalilubuhon, aon nakarayawan ni alam sinanggatusang po, di ganapan, ganapyang po, kawaan na. Pagbalik ganapyang po, katluan na. Sebab dia dah siya mabaya panal ka, harap na pa mo. Turan niyo mga tuwan. Hangkan kita niyo reaksyon Allah Ta'ala magtagipon kaniya kawahan tagupat ka jam. Sababul amnu wassalam. Mahinang sabab. Singka sa jaitraan. Di ko bayaan mga ano. Di ko mabayaan mangiging. Di ko bayaan simangi. In kabayaan mo marayaw siya. Hikaupat. May kita ni reaksyon Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibadat labay rin nga pag-iman ibang panahon. Yuwahidul Arab wa ghairil Arab. Kaya ang buhok si Mano siya dunya ini Arab ibang bukun Arab. Yung pag-ibadat patuhan. Diya sinadlaw ini na ang buhok kita. Adlaw Jumaat, nag-ibadat yung tao katantan, adlaw Jumaat. Yuwahidul Arab wal Ajam. Nambukin Arab ibang simbukun Arab. Bila ilaha illallah. Wa yaj'aluhum ummatan wahida fi aqtaril alam. Nahambukin natay nila ng Arab patuhan. Ini nahambukin natay sintaw ng Arab pasin. Akad na kaulong na mag-ibadat ka, mudilan na mga kausin. Di saan kakausan sin tao, misan yung tuhan, wala dawiyay ten nabi. Inagising Quraysh, Muhammad,
Ina nga na yung buhod yaon Bulawan. Bangyaw may nang nabuhod, makad na kami. Makadiyari at hinangon buhod Bulawan sa pag-ubos. Maubos man yung buhod Bulawan niya, tulo na isa. Magbiyeng na isang pagkakupuro. Bukun tang dananin tao mag-ibadat. Bukun bihunin tao mag-ibadat. Paagaron sing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pakuyaron sing kakuyaran dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun tang danan. Subay tumaalukin atay niya pakabayaan sin Tuhan. Nah, yadto mga umat Islam. Dengan sabab yan, yariwayat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi kan pangasubuhan niyo wangisun marayaw tao. Nabi ang bangkita ng mga suwisun marayaw tao amin matawd si. Kain tao manula naglingog na pasalan baji. Diyan napansin kaibanan. Nanakaw na yung budget sintuhan ka. Wala kita niyo piya ka rin sintuhan mayroon budget. Sa maus kita niyo. Maba kita niyo magdayari adunya. Na, unin ba ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas in sarayaw-rayaw manusia. Nakati ko no. Aum ba ita sin Nabi sarayaw-rayaw manusia din ato asubuhon. Inasubuhon na to. Aun no bay maraw. Ari nasubuhon. Naisim maraw manusia. Karni amulong ni hamasako. Uy maita sila marayaw. Kugdan katantan yung pag-ibadat nila. Yung pag-ayin nila kuri. Yung pagkambahayang nila kuni. Yung pag-ama nila, yung pag-ina nila kuni. Yung pag-anak nila kuni. Yung pangdaig nila kuri. Naimdahon ayaw pari ruungin ruung. Damisan yung kuri. Ruung na. May takana sing, kana kawasa, kana ikat. Unulong, naunin kasi hindi, turid to kita sumambahayang. Astagfirullah. Amat timbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pangasubuhan ni siyang sarayaw-rayaw manusia masasin Nabi. Amunin masa nila. May tak sarayaw-rayaw, kugdanin pagsambahayan, kugdanin pagpuasa, kugdanin ibadat nila katan. May tak. Way sila nag-ibadat asi. Way sila misan nag-ibadat akawasa. Way misan sila nag-ibadat halingkat. Dahil nga sabab yan impamong nila katan. Nuhibbullah aksar min anfusihim. Kalasahan namun kabayaan sin Tuhan, di na muna kalasahan ng kabayaan na mo. Natulang yung kabayaan na to biyaw. Dulan na muna yung napso na mo. Suway na pipiang na. Suway na pipiul na. Linyad to, hatihon pangasubuhan siya, minuay pakaupiul, nagulo na to. Pangasubuhan kau tuan. Nah. Hikaruwa. Summa allazina yalunahu. Pag-iiksin Nabi, aun tumpukan hikaruwa. Amunin mga sahaba. Amunin mga manusia sa rayaw-rayaw. Maita, wala nila yaga din napso nila. Wala nila yaga din sahwat nila. Sa babang nila agaron ng sahwat nila makasipog, makabias. Aturan yung biyaw. Iagad man sintaw yung napso nila, aturan yung magpanaw biyaw. Napagtiyaw ng law mo, sponsor ka tani mang luluro. Nag-Amerika katanan. Nag-Amerika katan. Tub-tub tuhod. In-necktie sing kaibanan. So, abdi makaingat magsangon, tawin ba? Panghati nila yung pag-necktie, tub-tub tuhod. Yung kaibanan diha ini, tub-tub liu. Sabab paningod-singod katan. Yung katan paningod-singod, di kumugdan. Wala nila kaya ngatan, pagliliki-likian sila. Yan pa magsangon sinik tayo dito pagtiyaw na. Yung kaibanan, Amerikana yung badyo sa yung pantalon pirit.
Na, naningod si Uda. Nain sila mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, unin akin nila, agarun na mo, ingkatan kabayaan sin Tuhan, pagluko likaran na mo. Tatasan na mo yung kabayaan sin Tuhan. Di na mo agarunin kabayaan na mo. Ngayon kita niyo, yaw niagad na ito yung kabayaan na ito, iagad na ito yung kabayaan sin Tuhan. Sa matao din pangagad na ito, kabayaan na ito, nasipog kita niyo. Wala na ito, kaya hatihan mga nasipog na. Makasipog, Muslim magbuno, iba ni Muslim. Makaan patuhan, maluboy gumi, lain si magbuno, Muslim magkahi. Watapakkaru ya ulil albab, pangannal kamu marayaw. Watadabbaru, ini istadi mo yung review. Si manyangin nagiluala. Al-qatil wal maktul pinnar. Im Muslim nagbuno sali-sali innamuno iwan simbiyon warap pakain. Ini katu summa allazina yalunahu. Tumpukan. Masasin Nabi, masasin sahabat, masasin tabi. Tahu marayaw sila. Nagibadat sila marayaw, tujuh patuhan. In kita niyo yung nagibadat marayaw, tujuh pasin, tujuh pakawasa, tujuh palingkat. Daya mga tuhan. Nah, ringa sabab yan. Unin beta kanila si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidu lahum bin najah fid dunya wal akhirah. Siaksian sin Rasul sallallahu alaihi wasallam intu tumpukan yadtu masan yang hakabuhi iwan dunya. Nawang na to yadtu agarun masan yang kita niuri dunya iwan adlaw akhirat. Maita. Lama su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagbaita kau Rasulullah in umatmu mabahagi kapituan tagtu. In kapituan tagdua harap manigabluan pa pinal ka jahannam. Inhambukid to siyo. Siyaksiyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yadurruhum man hajalahum. Amin taabitun sila pamangi. Long napakisama sistem biya simbiyaon. Suong napamasjid. Pakisama na abakolong nakamungumpay katikad yaon. Di damakad. Siyaksiyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu barayaw sila ring adunya sambil palad nawan. Maita. Lan yajtami ummati. Lan tajtami ummati ala dalalah. Di magpanglamod-lamodin umatku hay ng kalaunan. Di magpamunpunin umat ko hay ng kalaungan. Di magpangagad-ngagadin umat ko hay ng kalaungan. Imbiyaon tuan. Ingkabug, magadah kabug. Di magadah uwak. Imbaya magadah maya. Rida magadah uwak. Naturan yung tao biya. Iyakaran ng kata. Mayagadah sa kaya. Tulan yung mga to. Nah. Uno pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katu. يقول عليه الصلاة والسلام في قوله سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. In umatku di magkalaw. Maita, kaya nga ngayon nila rumadlaw ihdinas siratal mustaqim. Nakati ko yan, mag-birthday niya. Yajagahanin adlaw kapag anak ka niya. Yajagahan penadlaw kamatay hapo niya. Hindi niya jagahan amin waktu akabuhin niya. Katalatul awqat intauna muno sin waktu sin kabuhin niya. Lagi rin sin namuno tao. Namuno na kau tao mangi. Sa namuno kau waktu mo, namuno mo yung kabuhi sin tao.
Nanan mo muno pa kao tao, muno mo pa inwakto mo na, siyo ni pagdagay mo. Tanyo mga tuwan. Kutilal harasun, namuno yung mga tao putingan. Isin namuno kanya, tao bukon. Amang pamuting niya, namuno kanya. Aturan yun biyaw. Kutilal insano maakpara. Nabuno imano siya, sinakabuno kaniya. Amin pagkupur niya. Yung pangatin natin namuno, amin natibak si daw may katin. Yung pagputing, biuno mo imbaran mo. Yung pagkupur, biuno mo imbaran mo. Na mura-murahan mga tuwan. Luhusun natin baran na ito, magtag-ipon. Amurad, tinikasanyang na ito. Dahil hindi dunya sambil paadlaw akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li kaffatil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى فقد فاز المتقون مولي من أمة الإسلام يأتي سن رسول صلى الله عليه وسلم أو أمتنا مبوبو أو أمتني أبو كنا مبوبو بكتاني مبوبو لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة أو مكابين أمتني مبوبو misan hisiw pen na naabit kanila misan hisiw pen nang laong kanila misan isiw pentao na naabiti kanila bukod na pakabayaan sintuhan, masila-sila roon na kabayaan sintuhan. Magkakunahan kita niyo mga tuhan, tatawangan sintuhan. Ayon tatawangan sintaw, tiyawang diyaw, pagkunsyo maglingog. Naroon kita niyo tatawangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga tatawangan ka to taniyo sintuhan, bang kita niyo kimugdan nagtag-ipon kaniya. Sallu ala nabiyikum, fa inna jalla wa ala yakun, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهوديين والنصرانيين وجميع الطغاة والمفسدين في هذا الأرض يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في أنحاء العالم يا رب العالمين وخاصة في شرق الأوسط يا رب العالمين اللهم انصرهم فإنهم مظلومين اللهم انصرهم فإنهم مظلومين اللهم انصرهم فإنهم مظلومين اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الشهاينة على أيدي المسلمين يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا مبينا وفتحا قريبا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ادفع عنا البلاء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم ربنا نسألك سلامة في أوطاننا ونسألك سلامة في أهلنا ونسألك سلامة في جميع أحوالنا وشؤوننا يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا أجيد يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.